أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Umdali wami nomdali wakho umvelinqangi munye, ungikhona munye, akekho omunye onolungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Uyena onomusa onesihawu. Ngicela nami angihlisele umusa wakhe, nawe akwehlisele umusa wakhe, akuvule ingqondo ubone iqiniso njengoba linjalo. Uma ngabe uvula incwadi kaJohane 8 kuverse 32 uthi uYeshua lo osebizwa ngoJesu namhlanje niyakulazi iqiniso liyakunikhulula. Ngicela ukuthi nawe engikhuluma nawe manje iqiniso uzama ukuthi likukhulule, noma kunzima noma ungafuni usathane kubophile ngamaketa ngakhe elokethi khonza abantu abaphila emhlabeni, kodwa vula ingqondo uvume uNkulunkulu akudonse ungene eqinisweni. Ngiyaqhubeka. Incwadi engivulile manje incwadi kaDeuteronomy 18. Kunomfowethu ongicelile impela onenkonzo ethize la khonza khona, ukhonza umuntu, lowo muntu loyo othema engitshela ngevesi wathi uNkulunkulu uthi encwadini abantu abalalana, amadododo alalana wodwa kumele abulawe, abantu besifazana abalalana bodwa kumele babulawe. Ngamtshela ngathi mina kangakanani labantu laba abatshela abantu ukuthi ababakhonze bona kumele benziweni, nabo lithi iBhayibheli kumele babulawe. Namhlanje ngiyabuveza ubufakazi baloko. Loyo muntu loyo ovuma ukukhonzwa abantu lithi iBhayibheli kwayena loyo muntu loyo kumele abulawe. Lalela-ke, ngivule incwadi kaDeuteronomy 13 ngiqala kuverse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso, isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe, bese senzeka athi masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Uyalizwa? Wenza imangaliso ziyenzeka, kodwa uthini? Uthi makukhonzwe yena noma makulandelwe abanye onkulunkulu kuba babakhonze noma sibakhonze. Awuyikulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphu wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Niyakuhamba emva kukaJehova uNkulunkulu wenu, nimesabe, niyigcine imiyalo yakhe, nililalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. Lo mprofeti noma lo mphuphi wamaphupho wobulawa ngokuba ukhulumile okunihlubukisa uJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe, wakuhlenga endlini yobugqila ukuba akuphambukise endleleni uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ukuba uhambe ngayo. Uyakukhipha kanjalo ububi phakathi kwakho. Niyayizwa bafowethu? Ithi loyo mprofeti loyo noma loyo mphupho wenza izinto zenzeke, njengoba bengitshela ukuthi laba ababakhonzayo benza izinto zenzeke. Kodwa nayi inkinga, lowo muntu loyo uyakudonsa, uyakulahlekisa, uthi woza ukhonze yena noma ukhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kamdala wensuku, ngaphandle kamvelinqangi. Labantu laba abathi akuyeke uNkulunkulu kukhonzwe uJesu, le ncwadi le ikhuluma ngabo. UJesu akuyena uNkulunkulu, akakazi uJesu kuwo wonke amavesi eBhayibheli athi mina nguNkulunkulu, mina ngikhonzeni. Nalabo-ke abakhonza abantu abaphila emhlabeni, abayendlini encane bayabhosha njengabo, abanabafazi, abaney'ngane, abagibela iy'moto, abanamapassport, abagqoka iy'mpahla, abagqoka iy'gqoka amadobshina, abagqoka iCrooked & Jones, abagqoka iJohnson & Murphy esicathulweni. Umuntu ogezayo njengayo, olalayo avuke. Wena okhonza loyo muntu uthi uNkulunkulu ufanele ukuthi wena loyo muntu loyo omkhonzayo abulawe, kodwa wena omkhonzayo uyesihogweni. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu asibusise, asivule amehlo silibone iqiniso. Amen.